A u nastavku govorimo o Mašinskom fakultetu u Banja Luci koji ostvaruje izuzetnu saradnju sa norveškom vladom, koja sa druge strane pruža svesrdnu podršku našim studentima. Iz te saradnje nastao je i projekat Bosansko-norveška robotika koji će omogućiti bolju razmjenu tehnoloških znanja. Zahvaljujući stipendiji norveške vlade, apsolventi Mašinskog fakulteta teorijsko znanje i master rad praksom će upotpuniti na 2 univerziteta i institutu PPM u Norveškoj. I tamo ćemo vršiti istraživanja konkretno na nekim realnim primjerima iz prakse. I ta znanja, sva što ćemo steći tamo unutar ta 4 mjeseca, ćemo ovdje da pokušamo donijeti ovdje na naš fakultet. Ovim projektom robotski sistemi biće uvezani preko virtualne laboratorije, što će olakšati rad studentima i ubrzati prenošenje tehnoloških znanja. Na primjer, radom iz Norveške kontrolisanje robota koji se nalazi na fakultetu u Banja Luci. To je jedan od ciljeva, znači poboljšavanje i uvezivanje informacionih sistema koji će povećati fleksibilnost, a i sam rad studenata. Da bi bili na visini zadatka i spremno odgovorili na sve izazove, Slaviša i Goran pripremaju se već 6 mjeseci, a kako ističu, ništa im nije teško, jer ovakva prilika ne pruža se često. Da se što više usavršavamo i da naučimo što više naravno gore i da pokušamo doprinijeti ovdje razvoju same te industrije. I nadam se da će sve uspješno da se završi, da steknemo ta znanja koja će nam i dalje u karijeri i u životu, u poslu bilo gdje koristiti. I poznanstva, kontakti sa ljudima, pošto tu će biti i studenata iz Mađarske, Japana, Poljske i iz Norveške. Znanjem i istrajnošću možemo da pariramo svim evropskim zemljama, kaže profesor Tihomir Latinović, ali studentima nedostaje primjena stečenih znanja. Nakon ta 4 mjeseca i rada na master radu, studenti se vraćaju u Banja Luku, gdje nastavljaju dalje raditi na projektima unaprijed definisanim sa firmama u okruženju, kompanijama, najčešće malim i srednjim preduzećima koje mogu uz unošenje takvih izmjena i tehnoloških novina da poboljšaju svoj rad. Ključ bolje budućnosti prema njegovim riječima je upravo u mladim ljudima koji će postati stručnjaci svjetskog glasa, a znanjem doprinijeti razvoju svoje zemlje. Bila je to priča o bosansko-norveškoj robotici i dobroj saradnji studenata iz Republike Srpske i onih iz Norveške koji će naravno raditi na razmjeni tehnoloških znanja.